Kohimen kopara bayit hautrai Jesu Christ. Ngila poi ia kasngi kabakat Hendriu jangka jimpen kre jangi naga benda kasngi borom Pentecost. Bintang ngila banong daga jing snow sarong ngila nang katsan tiliki dekat kabakren kabapensyai syapang umen siyang bakui. Bad ay kiniki katsan tiliki dekat kabangila keren syapang umen siyang bakuit kabangila duay puson syapang umen siyang bakuit kanang penkalain syusyu yang ibaro nang trang ia ka borba jengutrai ha ka jingim ka jongi ai ki ingasem jongi kanang stang banyo ia ka bor jengutrai ai ki kam ki jam jongi baro kanang stang banyo ia ka bor penyai jongamen siam bakuit ha ka jingim jongi ai banginang stang ban perkat temai im temai nagabenda ka burom jengutrai da ka bayalam da kene ka bor bastang ban trekam hapo jangi wei pai wei ha kene ka sngi ka bakat Hendriu jangka jimpen kre jangi ngako ban yalam yepi syaka chitti baningkong jango I anis kabasau sau chitti baningkong jango ya anis kabasau sau kokun bayi pilong ki jongo balai bad pila job yakini ki nongya tulupa lamle naba umensiyam obadan happy ukam karao banya uta obadan ha kaparte kokun bayi pilong ki jongo balai But pila job yakini kinongya tulupa lamle. Naba umensiyam obadan happy ukam karao banyawta obadan ha kaparte. Kaktin kaba ay mensiyam yangi. Bonsin kibriu ki wanduay hanga kamdame haba kisno ting, kaba kisno sir. Don bon gikina kilawan dua nga da kabayalam ya kikimiki pa. Pat ki shait om pada nga pos ni Roma nga ting nga yo iuksoy ngam nang syuban yotia. Don bon gibakelon na marka jing ting jogi. Badonro kibaong ong ala siyang suy kumda ter. Pan nga siya'y pinduay iyaki dakane kakandin. Kamdam kito kibawan duay hanga. Kamdam kibating yawag suy. Kibating yakajingdom. But haba kiduay dakane kakandin. Nga siya'y diyoy kinang iyo iyaka. Jing pernai ya ka jing kemen haki kemajongki kata ka jing snowsi ba ka jing dum na ki kemajongki kin petno ya ka kelip mat ki stang banduai da ka ne ka kentin ban ngala stang ban snautu ka ne ka kentin ka don shisha ya ka bor bale habang ipendon kam ya ka ne ka kentin banduai kabor jang men siam bakuit kan stang ban pen kiim yang ibiang katino balay ka ongkom no naba umen siam obadan happy ukam karao banyauta obadan ha ka parte bon sin ngiting ya no ngiting ya umen siam bakuit ngiting ya ki badan ha ka parte ka donayo Uksud don bay. Himla manong om don uksud. What? Ya uji suru. Ula ya kendo ya uksud. Ha ka jindu wajam. Te uksud ulong ka reality. Udon bay ha ka parte. Lada don mano ba hikaya pi om don uksud kit tok ki hikaya lamler ya pi namar bale. Uksud ulong ka reality kane kad udon bay ha ka parte. Udang aptapan pensyoy yangi.
udang aptap ban penjat yangi udang aptap ban yalam bakala yangi te mano bala ban yada yangi katino bale kahikai yangi bade women sriyam bakoi te women sriyam bakoi ula ban pensha yega jimmo jimbarka tendeng don gibrio kis ngau ko slai men sriyam haba kios ngau ya ke jingi kai bakala kabawan na buhon gitolong hakane ka juk ngi keren ngi ong baki deki nongya tolopa lamle kibam kerhikai ya ke jingi kai jong Jesus Christ kaba penshom nongerim halor ke jing shisha pen banji kai bakala ki alam bakala iki beriu ki penting iki beriu ki penko salai iki beriu ko himmen ko para habangi akendo ya ke jingko salai kaba bonchai ni haban le kumno ni haban nang soto kine ki bor baro ki badon haba kinum laban katayanga namar bale usham umensiam bakuid hapo jonga umensiam bakuid ulang ubele umensiam bakuid ulang person ha ubele person balai jong ubele kabamon ulang ubele bad habadon ubele hapo jongi yano ngeti kumba ong Paulus bakuid habadon ubele badni yano ngeti ko himen ko para ngidon kambans ngawutu yakane ka bor badon hapo jongi ngidon kambans ngawuturu ban penkalai ya ka jindon jonga mensiam bakoi hapo jongi dakawa penro ya ka jim pensle ka jongo ha ka mensiam ha ka jim mujim barakat ha ki skot ha ki kemat ladangi penkalai ni ya ka bor jongo bammen ha ki kemat dakawa pe ki jing senium nengi penkalai ni ki skor jongi dakawa yusno ya ka ba jingkaran ya ki jingi ka ki basenium ladangi penkalai ni ke tin ke teli jongi daga bakaran ni ke basniu hato ni mensi mulaban kalai na po jongi em ngide ban wad ya ka jimba ngide ban wad ya ka jingkoi ngide ban ya shemmenda haki kam baba ngadang ken mau ya uwe kun samla ubala long bala karku minda balalong bala karku balong badon burom badai u Carlo Acutis na England na London lakayau kat kindai spa kindai po way badi lakalat 6000 interview ulayim kat no snem tang kat sans nem Henry hapo kat sans nem ke janga jingim jangu ulalle ki kam ki bakarao kaba wat ye ki bastard basian kimla manle ha ka perte namar da ka jinglong kinna da ka kin jinglong samla ulalle ki kam ki bakarao da ka ba ulastanno ya ka we ka website ha ka ba open mi badula lumlang ya baro ki jingle kampala jong ka yukeris bakuid ha ka website badula penkala ya kine sha ki tin ba per jong ka parte bad uno ubri ubakwa ban pe ulaban pli ya ka website jongo Carlo Acutis but pensala ya baro ki jingle kampala jonga yukeris bakuin ha ka website udon katnos nem karata haba ulasta udon tang katlais nem karata but suki pasuki kilala baune kinna udon ga jimpang cancer badulaya Henry haba ulaya hargajar Henryu ulayino nagabenda jongi yaki dak ki bakarao dak bapaunam dak badon burong kay kataga dak ulayidi au jisu ha ka yukerish bakui haba bon ki kon samla jonge ne ka parte minda kidang pallut ka yak por jongi ban be yaki website ka ba pin comment yaki kama jongi pensno ba yak met jongi dak ba pallut ka yaki por ki kanda nagabenda ki kams ngabhajong ka parte une u Carlo Acutis ula dapta ka borjong mensiam bakoit ula stamban leno ya ka kam ki bakam kraw ula long nong yalap lemba ka ne ka website ula yalap ya ka tinu balai ula yalap ya ka jingi jongo balai ula yalap ya ka jingko jongo balai ha ka ba ula pensna ya ka ne ka website da ka ba bu ya ka
ki kampala jong ka Eucharist bakuit. Kaya ka ba pelong iya wo balong kena uba paunang kena samla uba paunang minda ka yusno how uni usnem ki upa bakuit udan ka jingto mo ban penkantang iya wo bala kerku penkantang bala kerku iya wo tewan salang ka Carlo Acutis bala kerku ulang ka nuksan aga benda buhun ki kinna ulang ke nuksan aga benda ki kon samla ulang ke nuksan aga benda ki ba kam hai kamsan ye ki ramba ki long ko me long ko pa tang ka we ka daw ulas gawoto uta ubadan happo jongo ulang kam kordor uta ubadan happo jongo ulang kam kraw banya ke baro habar ulang kein kordor ya ka jingim jongo Ula kain kordor iya ka jingdon jongo mensiam bakuid hapo badulas ngamutu ladau pallot ka ya ka por jongo naga benda ban be ya ka rompong jonga parte ka jingsno ba jonga parte un sa pensausi iya o mensiam bahapo lese don bon ki paralo ki la pensio iya u henre ya ka bor jongo mensiam hapo jongo amla ban pendrem iya u ko himmen ko para Dina ka neka daw, ngidon kamban penki yim ya umen siyem bakuid hapo jangi. Dina ka taka daw, ngideben kam yid ya umen siyem bakuid hapo jangi. Haba don umen siyem bakuid, haba umen siyem bakuid us tamban traikam. Ngin sa le ki kam ki bang ngimpat po parakat, lesa ngimpat posni menoru. Umen siyem bakuid unyalam yangi, siya ki kam ka bang ngimpat posni menoru. Banirung instang ban le kampala haka jingim jongi haki inga sem jongi haka imlang salang jongi haka bayalam da umen siem bakoi to ngirung ilong ki bale kampala ai bangirung ilong ki bala pensole kum uni o kina samla venerable Carlo Acutis lese hadin chipor ngin kot iau Carlos Acutis bala kerko hadin chipor ngin sa kot iau Carlos Acutis bakoi tongin nang kaprit ia laki kemajangi bando pio ia kejimpan seleh kejang mensiam bakuit nginang soto utau badan hapo jangi ulang kam kerau benya utau bahaba percaya ki nong ya tulu palamnya ko jisu pensle yang ibaro hakane ka kelipma pamangirung numpit ngin pendono ya baro ka bor ka babe percaya yang ban penju yang ban penjot yang ban pensyo yang ban pendo jingkar men yang Dapta ka boro mensiam bakuit ay bangilang ki basaiso ay bangilang ki nuksa babha yekiway ublay badon bor baro inkar kuyapi upa baro kon baro mensiam bakuit amen